Dalan, kinapudno ken biyak. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 25, versikulo 20. Ti tao adi agsaor, agturong itinaan-anay ken naragsak a biag. Ngem no gumanat ka abumaknang, madusa ka. Papagayam, intay dinggan ti may sapay a pakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ilistam amin amalakom, tapno amum numano ti ited mo abingay di akindaga. Di kagdanag, inlistak amin. Mapan kunto ited kin ni Nana Diana tibingay na. Medyo ano tinaapit. Ilakutan kan ni Simon, taid man maneho na a jeep. Isunti mangipan ijay ili. Wensa, tapno sa anak ko na agudong. Una, sa nabale, tagat-gatang mat ni Simon. Ada nga min jeep nga iman maneho na. Saanen ang masapol nga arkilaan na ti pangiluganan na. Una, ituloy tan ti agpuros, tapno makaawitan. Sige, agsublitan tumanen inton bigat. Ay, ang mga nudita pa'y mapuros amin inton bigat. Dito yung kadilayang tila ko yo. Day tala ang tinapuros mi, adan tumanan inton bigat. Mangtangdan kayo ngamin itikadwa yung agpuros, tapno mabibiit. Sapay 5 ka manin tinatangita. Ne, Ha? apay alim maka ako nam. Kat awan mat ti ado anatang. Awan ti ado anatang ditoy. Ngam ado ti aggapo iti sabali a lugar. No day tati ko nam, ay kat, anyang arod ngay. Awan maaramidan mi. Iso mait, agbaliw-baliw ti presyo. Ala, kilwon tang aroden, tabayada mon. Awan na, tapno malpasain. Inton bigat manan. Naglakamot tan ti pananggatang ni Simon kadagiti lakot ha? Awan nga ron bakat. Awan nga min sa bali nga agat-gatang ditoy. Taiso kumalangan ti pangilakwan ta kadagiti lakot ta. Awagak man gayam jay gayam ko ijay ili. Tadamagak man numano ti presyo tinatang ijay. Sakbay kumaan naglakot ta kan ni Simon, dinamag mon. Jakmot ngamin ni namnama, analaka ti pananggatang na. Amangan no sinaor na taday di Simon. Maamuan tanto no maawagak ti gayam ko. No nalakaunay tigatang na. Saan mon nga itad kankwa na tinatangta? Papanamon. Adamot awit mo asako bag. Tagtagaray. Awan nga minan igatang ko'y tiarak ko kay. Pangalaam ko maitigatang mo. No ijam ko mga minday tanga arak, di awan parikot. Nay, bakibiyang ka. Di ka ba't iramraman ah? Anya ko mati pakasik-naram? Ay, aramidem man nga tanti saan arumbang. Anya sa darumbang? Inaklag diskitar iti igatang ko iti arak. Sa dino ko mati pagdiskitaram. Apay ko mga ibagakin ka. Awanan bibiyang mao. Ay, di ka agar aramid iti saan nga umnaw. Di ka mangiramraman. Nay, si kamat ti masabat ko tata eh. An-anuan nyo dahi ta sako yo. Inak nga rod agdiskitar iti ilakokin ka. No dahi ta lang ti pagyanan nyo iti ilako yo kanyak. Saan kayo abumaknang? Anya ti ilakok nga rod ken ka, baraw. Yasideg yo tilapayag yo. Tayarasas ko kada kayo ti pagbaknangan. Ha? Ay, alaman nga rod, baraw. Ha? Awan nga tati sabit ta dita. Igid ti kalsada ti ayat ti bagbagak. Iguyod mo lang dayjay. Andak lang iti asideg. Ilugan tamat adagos iti jeep. Hayunan niya. Sige, inton sumip ngay, tapnawan ti makakita. Nana, adto ti binga yu itinla kumi nga apit ti dagayo. Ne, ay, agyaman na kada kayo balasang ko. Ay, adamanan gayang bingay ko. Nana,
Kada agapit kami, ilasin ko ti pan nakabingay yo. At adupay kumaa, no saan naglaka ti pananggatang ni Simon. Gaputawan kadwa na nga aggatang dito'y lugar tayo. Wen nga rod, nana. Ngam, no pa'y kasta, nagbingayan tayo latta tinaglakwan mi. Dayta ti magusto kada kayo balasang ko. Pasaray at dabingay ko. Rumbang laeng nga adabi ngayon, nana. Tada kayo kat nga rod akin ko, kwa itidaga. Jay sigod anang mulmula. Ibagada adi na kanunamulaan amin. Basi ti itid da abingay ko. Madi timang saor, nana. Ngamin, ammo ni Apo Diyos ti amin nga aramidan tayo. Oh, anday ta. Nailugan tan ti baka, hatata. Unya rod. Natulnog mo day sa abaka. Kahit ayan tibingay ko nga raw. Nabit lang. Oh, ato iti 10 aribo. Nay, apa isang 10,000 lang ay. Dakil mo day sa abaka ah. Saan ko pa'y analako ti baka? Ikang kanto numalakok. Manungay ti itid maw. Dipindi numano ti paglakwak. Basta dapay bingay ko dita. Saan mo ang naala day ta? No saan aga po kanyak? Ay, napnapanan nga tamanin day di alaklakayan. Awan mo tan katrabin. Manang miday. Na. Ilokat mo man. Na, Sa bintanam. Naggapgapuan nga taday talaklakayan. Nabartek manan. Ay, nagswerte kita bakit? Kanya ko maaswerte, tidimtangkan ka. Sabi ko may bagakin ka ngay. Kontrabida kan tumutlaang. Sigurado nga awan ti madi nga inaramid mo. Sabi ko mamaday. Kit pagsayatan mo't day tayo. Pagsaya tama ako nam. Ngam amang ano pagdaksan ti sa balay. Yawan bibiyang ka iti sa balay. Abay, no agrigadak. Tulungan da kita ibagbagama sa balay. Bakay, adda agwarwaras adamag. Mapukpukaw ka no, tibaka ni Paris ko. Amangan no nakalubos, mate. Biro kanda kumaa, iti aglawlaw. Binirok da. Ngam nagturong titugot na iti kalsada. Addamat tugot tilugan. Di mo ibaga nga adda nang ilugan iti baka ni Pari Isko. Kasta ti panagawat ko, bakit? Siguro. Tinakaw da ti baka. Ang asino nga'y tagtatakaw? Dahita ita ti saludsod. Nagturadan dyan nagtakaw. At dalat tamat dagiti tao kayat na ti bumaknang. Angam, iti matdakas awagas. Ngam saan nga agbaligi, ti managdakdakas. Nabartekan ti lukaw. Inyilad na ni ti papag. Asit gakman ta kita ag ti linaon ti bulsana. Kautak man. Ikwarta mo da itoy. Nagaduumot. Nangalaan na nga ta. Gunggunak man. Tadamagak no nangalaan na. Ay! Agring ka man! Nangalaam dito yung sagsasangaribo. Hoy, agring ka man! Sungbatan nak! Disturbo ka. Abay aya. Nangalaam dito yung sagsasangaribo. Kwa. Adalang ang guyod ko atale. Na, Sinabat mo tilugan. Di kwartan. anya atali kadalugan na sasawam. Nangalaam iti kwarta, kunak. Ay, pagibiyayam to mat nga minamin. Adan to pa'y nayon day ta. Jak pa'y naigaman.
Nanang, papanan nyo. Nagsapa. Apay nga agdardaras kayo. Kwa, Apay, nanang. Anyat napasamak. imay ka di dito'y ni tatangyo, di kalman? Saan mat, nanang? Diyo ko naan, ang mapukpukaw ni tatang. Adda ije balay, permiti bartek na. Iso asaan pa'y anak karieng. Katsigod matakas jay ti aramid na. Agbartag, Mas daawak, taapay nga adasag sa sangaribo iti bulsana. Nangalaan na nga ta. Idi malam, aburido tawan kwartana. Sagsasangaribo? Nangalaan na ngay kadagita. dinamag yu kumakan kwa na Mas daawak iti insungbat na. Diya ka mo, no bartek na lang, timbagana. Anya ayat imbagana, nanang. Adala ka no ingguyod na atalay. Sinublat ka no tilugan, kwartan. Naingunawan kayo ka din, tatang. Oh, bigbigat nga dakad to'y balay. Apay ka day. Kaya't ko kumaamaamuan. Nung nangalaan yu iti sagsasangaribo nga inalan ni nanang iti bulsayo. Bakitan? Nakakita lang iti kwarta? Nagpartakpay nga alas 4. Anapan nang idanon kan ka. Tatang, nangalaan nyo ka di. Kwa, napidot ko lang. Ha? Mga nupiki-pikit di Yang mamanta kwarta, bakit? Imbagam tupay nga adanayon nangam di mo pa'y naigaman. Agtal na ka man dita. Tilay bagbagam, adayamat imbaga kakasta. Nasaya at no bartek mula ang timbagam. Kasanon no ada inaramid mo akalukuan. Oy, si Maud. Ayan nga ito'y nayon ti kwartak. Anya kwartang ibagbagam, tata? Nay. Di mo kunain nga awanin itid mo kanyak. Kit no nagngina ti baka. Anya baka? Hoy, di ka man mangiramraman no anya dayta abakang ibagbagam? Nay, plano naksamad alukuan si Maud. Hoy, awan ti amok iti bagbagam abaka, tata. Nangilakwam iti baka. To'y nakdamagay. Numano ti panangilakaw. Nabartak kan sa amin, tata. Awan ti amok iti bagbagam. Ay, di ka man agindi day. Kit no si kapit tinang isuro kanyak no ayan ti baka. Oy, di nakiramraman ko nak. Awan ti amok iti bagbagam. Imbag, tanakaumay ka dito'y balay, Lando. Apay ka di, nana. Napatag sa ti bagayo Adda na ka sao. Anang agda ka no datatang yu kan Simon, anag sinungbat gapo iti baka. Diyak maawatan ti bagbagayo, nana. Anya abaka. Kan apay ang nagsinlungbat da. Mapukpukaw ti baka nga impataraken ko kiniis ko. Ket dayta ka no tigapunan no ape anag sinungbat da. Anya? Adda nga ta pakainaigan da iti mapukpukaw abaka. Adda ni isko anak kangeg idi nagsinungbat da tatang yu kan Simon. Napannan in report. Awan ti amumid dita, nana. Di mi kayat timang saor, iti padami a tao. Anya ka diti inaramid yo, tatang. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nabaniitan kayo, babaan mo't laang itingiwat yo. Anyat sasawa man na baniitan? Nangag ni pare isko ti panagsinong batyo kan ni Simon. Gapo iti bingay yo, iti baka. Anya? Ay, may pamanaknak da, ada kami tinangalay ti baka? Adda pulis anapan nang kita, iti jeep nga iman maneho ni Simon. Adda rugit ti baka ijay. Awan pa kayo naigak dita. Isulaan Saan kayo ang makalisi, tatang? Taadda pamanaknak, adwa kayo kan ni Simon tinangaramid. Madusa kayo, iti mading aramid yo. Kasta unay ababawi da tatang yu kan Simon idi addadan iti presinto. Ano sanda ti bunga ti mading aramid da, nana?
Saan ko nga anugutan dayjay nga aramid da? Amok, Barok. Amom ka di nga imbabawi ti akin jeep, jay jeep na. Awanan at ipagbiyahin ni Simon no makarwar. Saan nga minarumbang ti inaramid na, nana? Ay, parikot mi ita. No pangiluganan mi iti maapit mi anat natang. Kasano nga agpaiso? Sayang ti apit yun no awan pangiluganan. Kwalaangan, gumatang tayo iti tricycle. Amom samot ti agdrive. Ha? Agpaiso ka din, nana. Gumatang kayo iti tricycle? Wen, amok asaan ka asaor a tao. Gumatang ak iti pangiluganam kadagiti natnateng amaapit mo. Ay na, agyaman ak unay, nana. Dakkel akatulungan ti tricycle. Mapagtalkan ka ngamin a tao, Barok. Dinak pa'y sinaor. Magungunaan dagiti saan asaor. Madusamet dagiti saan analintag. Agaramid ka iti dakas, kat agbalatek matlakan ka. Ngarod, agbalin ka anasayaat, tapno nasayaat tomat ti pagpanagam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok, diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 28, versikulo 24. No ipagarup mo, asaan abidto ti panang takaw, iti sanikwa dagiti naganakan ka, awan dumam iti gagangay aman nanakaw. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Imbagman ta na irwar mo ti wheelchair mo diti arubayan, anagbaetan ti balay tayo, kaka. Inruar siya anak ko. Ay, kaya't kumatiag painit. Mayate singising ti init ita. Kunaklakit din no kinabaalam nga inruar day ta wheelchair mo. Ay, nagsayatan. No mayruar ka wasisyak. Ay, nagrigat ti sasaadan tayo anataengan. No awan ti anak tayaw, akadwa tayaw. Ay, kasanungatan. Imbaglakit din. Tanasing pat ni Jimmy nga anak ka. Kaniliti siya nga asawa na. Ay, wag na. Nagasa tayo. Tada dagiti anak tayo. Ay, anda tayon iti maudi at tukadibiyag ako nada. No iti kastaw ya kasasad kaw. Saan kaw apagkadkadan? No alaan na kaunti apaw. Ay, oray siyak mo't Ngam, di tay maibaga ti biyag. Anya ti pampanunutam lang ay, di kamot makaid na. Intedan ni tatang titawid mi adaga. Naggudwan mi kini ading ko a Jimmy. Kat anya nga rin ti pakariribukam. Nalpas namat nga intedan. At dapay nabati amay sa analawa atalon. Asinon to nga tati pangtadan na ijay? Unngag paiso. Asino nga tati pangtadan nanto? Imbati na, para kanukan kwa na? Amangan kit din no itid na kini Jimmy. Ta iso ti paggigyanan na. Ngamrumbang asika ti pangtadan na, tasika ti inauna. Dahitang ro ti pampanunutak. Nasken asyak ti pangtidan na iti dayjay. Anya ti aramiden ta. Tapno si katimang tawid iti dayjay na lawa at talong.
Yung nagkunti wheelchair yo, tatang, tanapudutan. Intun bigat tumanan. Huwag baraw ka. Mabalinday jayan apa nagpainit ka. Naragsak kayo mat anak sarsarita kanina na Lucia, tatang. Nagsaritaan mi man tikastoy akasasaan me. Natangan kami ngaminan. Nuawan kayo nga anak me. Kasano kamain? Tatang, agsubsubad kami mat iti kinasaya at yu idi kada kami. Idi ubing kami pay. Kwa, pagsabangan may matay chay, anak ko. Tatang, pagrebangan mi mat nga anak yu daytoy nga aramiden mi. Nagasatak, tanadanak iti anak kakaskan ka. Nanos kayo nga agasawa. Tatang, naanos kayo mat idi babasit kami pay kanimanong Saturnino. Ewan kayam. Nabayag matbasitan. Asan nga imimay ni Manong Mau? Anya ti may singasing mga ramidan ta. Tapno siya ti pangtedan ni tatang itinabatbati pay atalon na. Agin sasaya at takan kwa na. Inta pa siya rin. Ipakitam akay kayat mo. Mayat detang imbagam ma. Intaban nga rod pa siya rin. Sikapay lang timapan. Adapay ngamin papanan mi kadagiti gagayim ko. Inak man ngagpaiso. Si Ribak day di alakay. Tapno siya ti pangtedan na itidabatbati pay atalon na. Rumbang laan nga agsirib ka. Tapno makagunod ka. Inikanak iti pagpampanunuta ka. Masapul asi ka ti pangtadan na. Mayat day di atalon. Nalawa ken addapay ubog iti igid na. Naimbag man ta nakapasyar ka sa Tornino. Mailiwak mo't tatang. Nasayat ka di mo't lang ni Jimmy kada kayo, tatang. Huwan, nasingpat da. Awan ti may bagak kadakwata. Kastalaeng nga tadda kayat dangalain kada kayo. Anya ti kayat mo wasawan. Saan ka maawatan? Saan ko pa maibagay ta? Agbalaw kayon to, inton napasama ka, ti bagbagak. Imposible iti bagbagam. Awan makita ka mading aramid da. Wen nga rod, tadda kayat da maala kada kayo, kunakmanen. Ay, nagkamali ka, anak ko. Atap mula siguro dayta. Kumusta tinapanam? Inrugi ka pinadakas ti kabsat ko. Sana mamati ti lakay. Mang panunod ta iti pamuspusan. Tapno matagikwata ti talon. Itian niya man na pamuspusan. Aramidin ta, tapno agbaligi ta. Una, dayta ita ti ipaayan ta iti naan-anay apanawan. Tapno mairemedyo ta ang matagikwa ti talon. Ituloy ko lat ta padaksan ni Jimmy. Tapno guraan na di kabsat ko. Dayta ti kasayaatan nga aramidam. Mapanak to man ni Balay da Jimmy. Apag-gigyanan ni tatang. Kanayunem ti mapan. Tapno mayalis mo ti alipuspus ti lakay. Ne, apay akas lang mariribukan kayo, tatang. Kung naninanalo siya, nga imay kano itay ni Manong Sator. Anak ko. Anya ka day, iti kayat mo maala kanya. Ha? Ne, anya ka diti sasawan nyo, tatang.
damdamagak laeng. Noan niya ti kayat mo pa'y amaala kanyak. Ay na, tatang. Saan ko maatila mapampanunot yo? Intun kwan, saan kayo manan ang makaturog? Ala, umay kayon. Mapan kayon iti kwarto yo. Adto'y tigatas yo, tatang. Aggatas kayo, sakbay amaturog kayo. Agyamanak. Ay, agdamagak man basang. Anda ka di kayat ti asawam amaala kanyak. Kas kumaitian niya. Damdamagak nga raw. Nasayaat kayo ngamin kanyak. Anya kumangay, tatang. Nasayaat kayo ngamin. Isuan nasayaat kami mo't kada kayo. Ay, kunak ngamin. Nupun no timbaga ni Saturnino. Nga ada kanukal kalikaguman yu kanyak. Ay, ang mga nurinabak na kayo laeng mat ni Manong, tatang. Ay, kasta nga ta. Rinabak naklaang. Awan mat ngamin ti amok akal kalikaguman ni Jimmy kada kayo, tatang. Ala, inuman nyo kit ditigatas yo. Tapno daras kayo makaturog. Sublyak tulaangan day tabaso yo, tatang. Ay, sige laeng. Ay, agpamarangak nga agkabaw. Tapno maamwak. No asino kadakwada ti agsasaw iti punaw. Anya nga tano alaan tamot ni tatang dito'y balay. Tapno maala ti kalkalikaguman taken kwa na. Alaan ta ditoy? Tadata ti mga sikaso kan kwa na? Nalakaaya ti mga sikaso itinataenganan ang nakapsutan. Kumaa, no makapag na. Nakapsutan ti sakada. Kasano nga rod maala ti talon? No adda dito'y ni tatang, mabalinta nga ibagaken kwa na. Arumbang asyak ti pangtedan nanto iti talon. Sa bagay. Day takot mga sikason itinakapsot alakay. No kumaro ti rayuma da, di da makatakder. No maalatan ti kayat tao, di isublita madlang ka da, Jimmy. Sa bagay. Saan ta maibaga ti kayatan no awan dito'y balay? Para matam ti utak mo. Kaya't yu ka di ti agpainit, tatang. Tayruar kayo di ta arubayan. Tatang, nangagdak ka di. Kaya't yu ti rumwar nga agpainit. Agpainit. Ay, makapanaya mati tao, ijay init. Tatang, agpainit di tarwar ti kayat ko asawan. Ay, awan tinit di tarwar. Ada ijay tangatang. Tatang, Puno matimbagak. Ay, awan maun baraw. Akabaw kansan. Ay, itimplaan nakman kitde iti kapek. tatang, saan ka di akalkalpas yu ang nagkape? Nagkape kaya mat. Saan matapi mo to'y rusok kaw? Sige nga rod, tatang. Inakpay mangala, no kurang yu ti kape. Orayin dak ditoy. Napanan ni Jimmy. Awan mati makita kapan naging kukunakan kwa na. Ituloy ko lata ti agpamarang nga agkabaw. Tapno maduktalak ti punaw. Apay kasta ti jar mo ang naggapu ija. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it,
don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ayan ni Tatang. Mangrugin samot nga agkabaw. Ha? Pag ko naamat. Imbaga na asaan pa'y anak kape. Idi imbagak amapan agpainit ijay ruwar. Ibaga nakit din asaan kano amakapan ti tao ijay init. Anya ngay nga rod no mangruging agkabaw. Gagangay dayta itinataengan. Maikawa aklaang Tasaan ngamin asigud akas jay ti panagsungsungbat na. Ay kat, awatem latan Takas-takat nga rod ti pagturungan ti kasta nga edad. Ala, tay nagpaikan ni tatang iti kapay na. Anya tay niyag mo baraok. Kunayo akayat yu pa'y ti kapay, tatang. Isungay niyalaan kayo. Imbaga kaya nga kapeak. Ay, agkabaw kan sa baraok. Nay, kukuktaran sa matiaso ti ruangan. Ingkakid di kitaan tabugam. Sige nga rod, tatang. Ne, sikamot gaya manong. Umunag ka Agyaman na, kabagis. Apa ngay? At damot kapingay gam mo. Idin to taawan kini tatang. Kwa, itad ko kumakan kwa na. Takinid daw na. Ngam, kuna na matadi na kano imbag ang agkapay. Anya? Kayat mo asawan. Di mawat. Ngam di namat gayam kayat ti agkape. Imbaga na akayat na ti agkape. Idi addan kape. Kuna na matan, asaan na di mawat. Anya ti kunam, manong? Alaan nyo ni Tatang, ijabalayo? Wen, sublatin mi met. Mabalin mi nga isubli, no dinan kayat ijabalay. Ay, damagan tayo pa'y akan ni Tatang, no kayat natin mapan ijabalayo. Tatang. Umay kayo mat pumasyar ijabalay mi Nagbalin ka din apagpasyaran ti balayaw. Ah. Intay wag pasyar. Ti kayat ko asawan. Umay kayo mat agyan ijabalay, tatang. Manong, kayat nga ta ni Manang Lorna nga umay ijay ni Tatang. Kayat na launa ya. Isupay nga rutin ng isingasing. Nga umay mat ijabalay ni tatang. Tatang, kayat yo ka di ti mapan ijay? Ay, intay matagpasyar ijay Ita, taadan ti agkabaw dito'y balay. Intang paaramid iti deed of sale apirmaan na. Pagparangan tanto aginatang tatidagana. Uy. Mayat dayta na panunot mo abaket. Inton awan to dayta alakay. Ipakitak to kini Jimmy ti deed of sale. Awan to ti maramidan na. Tapinirmaan mata ni tatang. Una, adda ka bagyak nga abogado. Iso ti mga ramid iti deed of sale. Ipapirma takin ni Tatang. Sana bale, tagkabawan. Di na amo ti deed of sale apirmaan na. Nalakalaan dayta. O, di bagatang ay manugot ti lakay nga may dito'y balay. Mayat ti napanunot mo bakit? Masirib ka talaga. No among aramatan ti utak, bumak ng talakay. Nalpas ka din ti deed of sale, bakit? Nalpasan na. Imbag tada dito'y salas to'y agkabaw alakay. Nakaturog ang nakadumog iti wheelchair na. Ipapirmatan to, inton makariing. Nakadumog di ta wheelchair na. Itay-pay day ta. Turog alakay. Mangan maturog lang tiyam muna. Sana bale. Ta inton mapirmaan day ta deed of sale. Isublita ni balay ni Jimmy. Una, no naalat amatan ti kay kayat na,
isublitan ijay balay na. Ha? Makaas-asikaso iti baldado. Agtuturo ka kadi. Numapirmaan na lakid din ti deed of sale. Isublitan. Tatang, pirmaan nyo man detoy. Tada pangaramatak. Iyag mo man deta papel, takitaag. Oh, atoy. Isurat yun lang tinagan kan pirmayo dita baba. Ditoy. Ne. Apa pinisang yun ti papel, tatang? Ay, nang nagkaw, ti saritaan yung agasawa. Ah, Tasana ka nakaturaw, hindi nakadumugak iti wheelchair. Kaya't dakpay gaya matakawan nga mayaw. tatang, Ay, saan kayo nga kabaw? nagalas ti ugaliyaw. Kaya't dakpay atakawan, iti sinasaur awakas. Ay, kwa. Daytay. Ay, mawata kaun. Anda kayo nga agasawa. Ti adda kayat na maala kanyak. Ah, Padpadaksan nyo lang ni Jimmy. Tanasing patang agasawa kanyak. ay, sana kasta ti kayat ko ang mapasamak, tatang. Ti planaw. Kat paggunwan yaw day chay no awanak taon. Hangam gapaw iti day tangay naramid yaw. Awan dumayaw iti agtatakaw. Tatang, pakawananak. Jay to kabsat mo, ti makamu iti amin. Iti magasto intun pumusayak. Saan ka na makibibiyang? Taited kuntukan kwan at italon. Ah, Ala, agsubli akon, ijay balay da Jimmy. Awan bendisyon ang magunod ti tao, amang takaw, iti sanikwa tinaganak na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.